Thutha wa ministry ya maria maturigicire kuheana mukana wa utemi wa miti wa mwaka mugima, riu onjoria a wendia wa indo cia bao ni matetete makiuga mukana uyu ukite kumatharariria biacara ciao na uguo kuria ministry yo kweheria mukana ucio niguo mathereme. No na kuhana uguo mubunge wa Maragwa Mary Waithira wa Maua ni oreti onjoria cio gutia mukana ucio niguo guthaitira mititu na njui cia mai niguo gucokereria riri wa mititu. Mimi nataka kuuliza wananchi na wanabiashara ambao wanafanya hiyo biashara ya kukata ndio wapate bao za mijengo, waitikie kwa wakati huu, tushikane na serikali ndio turudishe state ya milima yote ambao tuko naye. Juu hii mazingira ikikaa venye iko ni kuonyesha hata mfua hatutapata. Waithira araragia ri mutito-ini wa Karwa mwena wa Kamahuha kaunti-ini ya Murang'a kuria thiete na mbere na kuga mutito uyu uhukite na gikiro kinene thutha wa miti gutemwo undu uria ucungiriirie njui ithano kuhwa mai na gucungiriria aikari aria marigiciirie kuo guthinika ni wagi wa mai matheru. Tuko na mto moja tu imebaki na maji ni kidogo. Kwa hivyo ni kuonyesha tukipanda hii miti na tuendelee kupanda, tunarudisha huu mlima kwa state yenye ilikuwa, na ni kuonyesha ile maji itarudi. Agitongoria mihango-ini ya uhandi wa miti makiria ma 3,000, murugamiriri wa gikundi kimwe gitari gia githirikari Samuel Kariuki ni oritie muingi kuoya itemi hari uhandi wa miti mahinda kwa mahinda na gwithema kaimana na mihango ya utemi wa miti. Msimu huu na msimu ujao wa ile mvua inakuja mwezi wa 3 na wa 4 kuendelea, tutakuja tena hapa na tupande miti mingi. Lengo letu ni kuweka miti hapa zaidi ya milioni 1. Oho ni mongereire kwiranira ni magukorwo mahandite makiria ma miti milioni 1 kugigakinyaniria mweri wa kana mwaka ukite na kwirira muingi fata wa guthaitira maria maturigiciirie. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.